import NumPy-a. Da bismo pristupili NumPy-u i njegovim funkcijama, uvešćemo ga u svoj Python kod na sljedeći način. Vezani naziv skraćujemo kao NP radi bolje čitljivosti koda. Ovo je široko prihvaćena konvencija koju bi trebali slijediti kako bi je svatko tko radi s našim kodom mogao lako razumjeti. Koja je razlika između Python liste i NumPy niza? NumPy pruža ogroman raspon brzih i učinkovitih načina stvaranja nizova i manipulacije numeričkim podacima unutar njih. Dok Python popis može sadržavati različite tipove podataka unutar jednog popisa, svi elementi u NumPy nizu trebaju biti homogeni. NumPy nizovi su brži i kompaktniji od Python popisa. Niz troši manje memorije i prikladan je za korištenje. Sada ćemo vidjeti kako se Python lista i NumPy niz razlikuju u praksi. Također, vidjet ćemo na koji način su povezani i postoji li potreba za oboma. Pa krenimo, prvo ćemo importati NumPy na sljedeći način. Upisujemo import NumPy as np. Sad ćemo definirati listu brojevima od 1 do 6. Prvo kreiramo varijablu, nazvat ćemo je lista a i u uglate zagrade ćemo upisati brojeve odvojene zarezom. Pomoću funkcije type možemo provjeriti da li se radi o listi. Vidimo da da. Također, pomoću funkcije len možemo provjeriti koliko elemenata sadrži naša lista. Vidimo da se sastoji od 6 elemenata. Sad ćemo kreirati niz. To radimo pomoću metode mp_array. Varijablu ćemo nazvati niz a i u obične zagrade ćemo staviti uglate zagrade i unijeti ponovno brojeve od 1 do 6. Ponovno koristimo funkciju type da vidimo da smo doista kreirali niz. Nakon toga provjeravamo duljinu niza. Vidimo da se kao i lista sastoji od 6 elemenata. Brži način za kreirati niz bi bio da smo iskoristili našu listu kao ulazni argument niza. To smo mogli učiniti na ovaj način. Kreirat ćemo varijablu niz b i umjesto da ručno upisujemo brojeve od 1 do 6, unijet ćemo listu a i ona će postati naš objekt. Pomoću type funkcije provjeravamo da se radi o nizu. Sada ćemo kreirati dvodimenzionalnu listu, odnosno listu koja će se sastojati od dvije podliste. Definiramo listu b i ponovno unesemo brojeve od 1 do 6 u uglate zagrade. Sada ćemo dodati još dva para zagrada i odvojiti ih zarezom. To radimo na sljedeći način. I odmah ćemo ispisati listu b da vidimo kako izgleda. Ponovno kreiramo niz, nazvat ćemo ga niz b i kao argument upisati listu b. Ispisujemo niz. Možemo odmah primijetiti da izgleda drugačije od naše liste b. To ćemo i potvrditi pomoću shape atributa. Ako upišemo niz b.shape, rezultat je 2,3, što znači da se radi o dvije liste koje sadrže po 3 elementa. Sada ćemo pozvati shape za listu b. Javlja nam se error zbog toga što lista nema oblik, već samo duljinu. Ali, ako upišemo funkciju len i pozovemo listu b kao objekt, rezultat će biti 2, što znači da se naša lista b sastoji od 2 elementa, odnosno 2 podliste.
Ako smo zainteresirani koliko svaka podlista ima elemenata, to možemo saznati pomoću funkcije len i indeksiranja na sljedeći način. Upisujemo len, lista b i u uglate zagrade stavljamo nulu. Nula u uglatim zagradama znači da se radi o prvom elementu, odnosno prvoj podlisti. Rezultat je 3. To se odnosi na brojeve od 1 do 3 u prvoj podlisti liste B. Ako unesemo indeks 1, također ćemo dobiti rezultat 3 i to se odnosi na broj elemenata druge podliste. Najveća razlika između liste i niza je ta da se kod nizova operacije odvijaju element po element, dok kod listi nije tako. To ćemo pokazati primjerom. Kreirat ćemo listu C u kojoj ćemo zbrojiti dvije podliste iz prethodne liste, odnosno liste B, i niz C u kojem ćemo zbrojiti redove iz prethodnog niza, odnosno niza B. Kao što smo i rekli, prvo kreiramo listu C. Zatim kreiramo niz C. Vidimo da se lista C sastoji od dvije spojene podliste, dok se kod niza dogodilo sljedeće. Prvi element prvog reda zbrojen je s prvim elementom drugog reda i tako za sve tri kolumne. Na ovom primjeru vidimo tu glavnu razliku i prednost nizova. Tretiranje elemenata jedan po jedan. Upotrijebit ćemo još jedan primjer da pokažemo tu funkcionalnost. Pozvat ćemo np funkciju negativ. Koristit ćemo novonastali niz C kao objekt. Vidimo da je rezultat -5, -7 i -9, što znači da je svaki od elemenata poprimio negativan predznak. Upravo radi ove karakteristike, nizovi imaju prednost nad listama kad se radi o izračunima. To bi bilo sve za ovaj video. Hvala na gledanju i vidimo se u sljedećem, u kojem ćemo još malo pričati o kreiranju niza, ali i o nekim drugim funkcionalnostima vezanim uz nizove. Ćao!